Swastiastu. Aing ge matur suksema majeng ring ugra wakil satukan gala sampun kapicayang titiang. Majeng ring panu rek sareng sami sani daha kusumayang titiang. Pin kalih majeng ring uluman sareng sami sani kapicayang titiang. Taler para semeton sareng sami sani tresnain titiang. Kan kabari semeton sareng sami becik nggih. Semeton sareng sami demen ningang satu nggih. Yang demen ne makin titiang dagingnya tuang tindek mentiwas teken mesuge. Ada ketuturan satu mentiwas teken mesuge. Mentiwas buka adane yang mula tiwas pisan. Nanging solahne yang melah. Demen yang betutulung lan starte membikasane benah. Len pesan teken mesuge. Mesuge buka adane yang mula suge pisan. Nanging bikasne yang jelek. Demen iriati lan jahil teken anak lacur. Mentiwas gegaine tuang alisang kalase lakar adem kepekan. Nah, sedak dina anu mentiwas lakar nyakan nanging iya tusing ngelah api. Kamu lantas mentiwas kumane mesuge lakar ngidi api. Bang nyet yang ngidi api ni Nyai mentiwas ngudiang nyai main ngidi api ngadi api nge sing lah. Gitu pesawane mesuge sade bangras pesu uling jumah ni. Tiang langgar nyokan nanging tiang tu sing lah api Nah kebang nyai api sakewala tulungin malu ngalin kutu di Sarawak ini nganti kedas ngalin kutu di Sarawak ini lamun super kedas nyanan bang bas cerongcong. Gitu pesawane mesuge nya lantas mentiwas ngalin kutu ne mesuge kanti tengai mare yang suut lan mentiwas bange bas cerongcong ngenggalang bas itu abang mulih lan jakane di rumah ni mesuge nunyak sak ni sepuk ni lan bakatange kutu aukut ngenggalang mesuge kumane mentiwas nyai mentiwas tuni nyai ngalin kutu di Sarawak ini nih wakeman kutu aukut maya apa bahasa di tuni gitu mesuge mekaukan nokat jumah ni mentiwas memang bahasa di tuni supaya kan tiang nah entah sebab bermain kadung supaya dari nasi maya apa bas ani mekere lebeng entah abang mulai teken mesuge mentiwas nidang bengong ningali solani mesuge sambil lange nanang basang ni seduh buen mani ni mentiwas tundene nepuk padine mesuge lan janjiange bahas buang cerongcong nya mentiwas nepuk padine mesuge kanti tengai mare ya suut lan mentiwas bange bahas buang cerongcong ngenggalang bahas itu abang mulai lanjakane di jumah ni mesuge nunyak sak ngisi padine tu lan bakatange lantah dan bun ngenggalang mesuge kumane mentiwas nyai mentiwas mula saja nya itu sing hidang magae ibu tunden ngalin kutu di Sarawak ini wakeman kutu aukot jani tunden nepuk padi ne wakeman lantah dan dua maya apa bahasa itu ni gitu mesuge mekaukan memang bahasa itu ni supaya kan tiang lan bahasa itu lakar mekira lebong nah entah supaya pemain kadang supaya dari nasi maya apa wih bahasa itu abang mulai tekan mesuge mentiwas nidang bengong ningali solani mesuge sing krasa ya peninggalani mentiwas ngetel kerana nanang bahasa ini seduh nah semeton sedak dina anu mentiwas luas kalase lakar ngalisang teken ngali cukup paku ditu mentiwas krasa krosok ngalisang teken ngali cukup paku saget teka sang kidang lan sang kidang metakon nyentuh krasa krosok ditu tiang mentiwas ngali apa nyai ditu
ngali jukut paku. Kemudian nyai ngali sang tekan ngali jukut paku. Lakar ada dia. Oh, nah, mai malu, lamun nyai nyak nyelok jenirani, ditu ada pebang nira teken nyai. Metiwasnya nyelok jenirani ento, mare kedenga, miba di mana metiwas misi emas, mare metiwas lakar ngaturang suksema, sakit sang kidang sebe hilang. Nginggalang emas ento apa ke pandai, lan ditu metiwas ngai bungkung, kalung, ditu sakit metiwas dadi anak sugih. Buen mani nih, pianak nih metiwas luas ke pekan. Ditu sakit pianak nih metiwas tinggalinnya teken mesugih. Mesugih iri ninggalin pianak nih metiwas konyang nganggo bunga-bungahan ani mesrana emas. Ngenggalang mesugih kumani metiwas lan dia kisi-kisi metakon teken metiwas. Nyai metiwas di nyai man emas ani liun tuh nyai memaling. Mimbo boye tiang memaling bo. Nak tiang luas kalah si lakar ngalesang teken ngali cukup paku sakit ada sang kidang lan tiang tulenen nyeluk jet kidang itu. Mari tiang kedeng mimbo liman tiang ini si emas bo. Gitu bo boye tiang memaling bo. Oh gitu nah. Ngenggalang mesugi kumane lan penganggo cara anak tiwas. Ngenggalang mesugi kalase nyaru cara anak tiwas. Ditu mesugi krasa krosok ngalisang teken ngali cukup paku sakit teke sang kidang lan ye metakon. Nyeto krasa krosok ditu. Tiang mentiwas. Ngali apa nyai ditu? Tiang ngali sang teken ngali cukup paku. Kemudian ngali sang teken ngali cukup paku. Lakar ada tiang. Oh, nah. Mai malu. Lamun nyai nyak nyelok jet nirani. Ditu ada pebang nira teken nyai. Mi kendal pisan kena mesuget tundene nyelok jet nirani. Nyak lantas mesuget nyelok jet nirani ento maru seluke cek ngideng jet kidang ento lan mesuget play banget ke dui-duine jurang-jurange ditu mesuget mekaukan kesakitan. Aduh tolongin tiang apa gitu mesuge mekaukan kesakitan nekat di pangkungane mare mesuge le banget tekan sang kidang supaya hilang di nekat di pangkung ente mesuge pingsan mare ye sadar ye ngemangku mane nekat jumane ye gelap lan ngemasin mati. Nah semeton yani iraga dari manusia tes kadi cara mesuge bikas nih jele demit iriati lan jail teken anak lacur yani iraga sugih tendados iraga cara ngisi bumi sepatutnya iraga eling nulungin anak ani lacuran habang kesugihan iraga meguna. Aingge sekadia sepunika satu ani katuren titiang klungkong semarepura kirang langkung titiang lunas pengampura puputan titiang antuk para mesanti. Om santi om. Gimana? Ini aja. Ini. Gimana cara masak? Oh, jepitin aja. Gimana? Di sini taruh yang kecil. Drag and tingkap. Yes.